public movement helang democratic movement hi jong le avela KZC ti le la no headquarters lang so kinin achuta na nei puizo lo di wala kang po pilanga hong chon no to KZC office hong chu yon patan lit na be tong acha chu ki pa me Bridgeton be sat na nin nei chung ba hin the referendum to hi isei dingai le ke wang chun separate administration with UT with legislature itiu hi chi referendum hi government Indian government head dia ibol masang ba hi ho sungka hi referendum hi kichi ta nei du ka dei sen chi referendum chi pi ding ham ti le SO group min i movement hi a lead de ham ai lo le civil society organization in a lead de ham chi referendum hi nampin ki bol le I think the first thing hi chi chu issue fal ba le aba na i movement pa wang chu ke wang chun bui poi ka ti tua hi ka ho lim na sia chu ka sei hin hi chi gal hi ni khat le tu si ma hong ki sei ding hin ko ham chi gal Lamkai SO hon na sei kit le ki hon talks ka pat no hin ki hon na chai na ka siam de ti bin a talks pan hon la ichana pha wa ipium ham ti la ke chen thei de lo mi pi yong hi lung sa ia ki ling kai a chuta ting la talks bol ho chun ichana chu government pressure pi jawa a talks bol ho chu ichana chu government chu convince bol jo ham chong chu thei lo aka la ki hi pham te le mi pi movement ho hung ha di ting le SO ho zo hin icho hi khat vei le bol hi even ta hung ki su hai na ho hung jin ta bang din mun lai ta zo pu Benjamin in issue hi ha ta issue le ro ngai ti lai ta issue ki su lien thei lo wa mi pi so sang nom thei lo wa mi pi jong bia kal son na ki chi thei lo pa hi chi pa zo referendum hi ki chi ma san ka ti ge mang chu ya chu hi chi referendum to ki chi ting le SO hon ki chi san ai li nan ta referendum pi wa le SO full responsibility pi do de a chu ti lo SO hi lo ben CSO in hi chi movement hi ki chi san in ai lam kai han tia referendum hi public referendum cho hom ting le chiwa chu ban step chu ki chi thei ding he chi ting le chun who spearhead this movement chu ki chi thei ting le chun a ban chum thei ding chi chu ama sa ding pa chu ma sa lo lai he la adang i bol diu ki ti chu chi wang chu cái mu dol le cái head dol len bang a thil hi a chi ding dol chi lo ting li pi bo jong le han chai na chu lung sa na ya ki chai bep de tun issue hi a sei banga chu government ki cha thei a issue hi put up lo piu cho cái ki yong le chi chu ka pi lo de ti chu ka sei hi ne public domain a chu ai banga chu iki pin na pau chun government chu pressure ball ding he ai chi government ki cha na thei ai ma cha ki ball lo he la chu tu am dan thil khat bol ba ki su kha ba khat la ni chu in kho a hong chi kha ting le chun cha chu in bol te chu chu hi lo ding he ka thi ge ka thi san iti wa lai sa le la chu the tu jeng ilung let dan na chu ai wa nga chu miem hin kho khat to chu a hong chi ting le chun ilung sa pe jeng o chu mi zo ten hin khoi zan na pi bang mi zo ten chana na tho gen thei bang so long chu them ka study bo jam ngai na aji chu mo si chun hin kho piu te mo si chun gan theu te ka ti na lawen twai ki chi chu abanen issue hi internationalize evolve do lo piu chu ipija chu apspa issue hi government in mail he ki cha tham tia le aji chu ken ka hen he am ho in even NGO sector hen lang human right body yong le international apspa hi fireball chu fireball wa mo ting issue len ta so do chu tu na jong issue hi government pressure pi thei chu number 1 people's movement ding he so people's movement chu pressure pi thei ani na chu international community and government chu pressure pi thei achi international community chu ready ta chu aji chu our story has been already widespread
international community ki san isanai ki sugim nam Christian religion a isai dinga jong le issue chu sei na the uma human right violation a isai dinga jong le human right violation ang sei na the strong pon lin tai nem cho ai cha min European parliament ki sen jong I thu sei ba achuta ting le UK parliament hen lang Australian parliament jong le hoi lai jo sa min I thu a sei lai ta e ho ko na chi chu a follow up thei lo issue jang international ki bol thei lo e chi din mo na ji ba chu ai tham ho jong noi si thei ma mo tai tham chu a chia chu tu nya he ken ka sei nom chu tu nya leaders ho hi I movement hi I ma lawa ki chai le nang ho hi mi wang se ni ka ti no chu a ji chu next generation hi tu nya Lamkai ho I biham mi cha bayan mo di chu hi ji panga kanam an again thei hai bang kanam mi te ho ka pi ka pu te ho ka pa te ho ka u te ho na gan the wa hi chilai Lamkai ho ni pi ja chu I ma lawa so ham ti hi aban generation hon ui shun pi du chu zia chu wang si hi ka ti a ka ti chu a thut na khat ai thut zo lo di wai le a chia chu tunin tu hitabang situation na ai Lamkai ho ipiti kal ison diu ham ti pa hi strategy chu ngai hi chu ichi to gun pa chu thei lo chu to pu Benjamin ho in ichen ham khat na en Birin Singh kichip na ho expose in bol ba expose and ball hi human right tong ichana hi talk si ho hin ichana human right ho tong hin kiza man na nei za kal song ko minam ichana Twitter water so to ai lo le social media water so to ichana kiza khom ba kal song ma ichana tu ta dia e ho society any platform ma to say the ho to ichana kal song khom ba ichana civil society organization ho to kal song khom ba if you to civil society organization to dictate ke bol jing press conference bol ku la hai sa bin rally bol ku la hai sa bin hoi lai chu pi bol de hum kate to nai cha ang chu tu nai cha chun dilia akhil bharatiya adivasi vikas parishad kiti India dinga tribal organization all the states are tribal organization khan hin it's a kikal songin ichung thu ke sen amo hin kamu do kha chu India hen lang hoi lai hong le Manipur la boina umeti himin a hen ai wang ichanai ho I ho narrative hi support thi ham ti min a het lo chu as a narrative yong hi a strong tai build thei lo chu chapa chu very sad chu tuan mai lei hon narrative ke sem mo narrative chu people begins to buy the narrative acha chu chlai chong ke kitchen leader so ki mupin laya chu MP ho hin minister jong omin ex MP yeng jong hin yo narrative chu phata ki sei la chuti ham atiu chu ko Manipur boina omin kuki ho chunga na ki sugan thei ve ti chu ka hevin a narrative ki che sa chu min head lo chu a narrative ki che sa chu head lo vai le continuity support pi do hom ke acha chu mo ko ma ki sei chu entire India tribal society ai lo le ki loi khom na chun Manipula tribal ho hi please extend your solidarity in the form of nationwide rally number 1 number 2 all the Adivasi MPs please speak for the people of Kuki Adivasi in Manipur atum na chu aji cho mo chu tu ta di dinga chu e ho president nu yong chu Adivasi chu president nu ko ma yong access na thei nei gon pi even prime minister access na thei nei gon pi men abana chu Manipula Adivasi delegate so hung lang ni hung sta divin ka tho now a born in a ground nga hung lang have a feel of the ground realities cho hung bol ben ti chu ki sei hin acha chu hi chu ho chu langa aning ninga pun na zo si hin bol thei bolo ai wanga chu koi chun ai pui khom ham ti thei lo chu hi pi di sei de ham tu chung kala issue hi strong ta I put up na theo hi chitabang hi avelai mu ke lo diu chitabang hi ti jong le mu lo diu ipi movement ka bole tiong le hi chikala movement strong ta na future ding na ki siam do thei lo le chikala dang thei lo ding te chia chu referendum ti pau hi
lâu thấy lo chú um, movement hi wang chun a dai lai a thi ti thei ai pon a hing jing a hin ama bo chu isai jing bang wa chu ai lam kai ho hi a ki su lo ja hi mi pi ho zo hi confusion na kam ka muai lam kai ki su lo na mu na chu ho ya chu iti ba il chi tu thei ding a movement hi jong a dai di poi a mi pi jong a ki lung tha di poi ai wa nga chu ai lam kai diu pa chu to chu ki chi thei lo chu a chia chu ilam kai di wa ke ja si ki form ba am ho in thilan gon ting le isu hai sa jiu hi i cho hi ai thei chana chu iti langa chu hi lo ba am ho zo hi su ha nai pan thei ting le hin lung tu mo hi i thun na diu hi nai chai ichi tal hana chu zo ka sei ta in referendum iti win referendum definition chu ipizai boy pi do am tai everyone knows what is a referendum all about AI dong tang definition na pi di chu en ka boy pi chu referendum definition ka boy pi pon achi referendum definition sa nga chu a ground nga realities ho hi study bola chidung yu chu ti hin to deu ham kasi banga chu civil society organization in kichi sa na mi pi movement na ai pui deu ham ai lo le am group hon hi chi hi ai pui jing deu ham chi pa hi akichi ting le thil ho hi fel ding hi chi kichi lo lai sia chu lang khana sei dinga chu a CSO group hon jong khat ho phal na bei khat ho nup na bei a chu thil jong dei banga bol thei de lo am group ho jong chun sang pa sei dinga chu bargaining power chu akisiam lo chu bargaining power chu amon mi pi ho hi ke hon ka control jo po ve ti chana hi amo hin adin tiang le mi pi pa chun amo hi bargaining power siam pi di chu achi bargaining power min siam pi kut lai a siam pi kut ting le amo in hi chi pa chu asu tip kha ji ba hi chu hi ikal son da no hi pi ha lung na chim ta ki kal song thei lo chu a koi chu oi mo na hi pon imi jo sin se hi i thu gim naw i ki bol naw i pu na ji wa chu i ma hi lo diu hi pu na be se ya chu i ji ya chu chan chu sei kha ji we na ji chun a movement hi a dai poi a chu ta ting le a movement hi a thi pon a hi wangin i lam kai diu hi hung ki chi ni le a mo chu mandate people's mandate nei sa diu hi a mo chu ki chi sa na power responsibility mandate ipi niu le tôi ham ấy tình dâu đi ba hi chi pa chu chu government ki cha ja hi ai thei chana chu hi chi mi pi hung el do ding mi pi hung so sang ding issue hi India se lo wa hi chi kal lama hung chi be ding chu ki cha ji a chu issue tip ji ji chu hi chi pa chu chu pu na nu me a chi a chu ke bang tam ta ka sei nom poi referendum chu Indian government het dinga i ho referendum i bol masang ma chu inam pi vin kun ei lam kai diu ham ti referendum zo hi bol chit masa na ngai ka ti e chi chu ki chi ting le mi pin jong ki chi sana e so hon ei pui hen i ti va le i za chi su boi lo tu ma ki chi sana ki pui za du si e so hon ei lam kai atia le ki chi sana mo chi lam kai sa du a su boi di ho chu e ho zo in so zo chu pressure pi e chi chu ki chi lo lai sia bang chi pi bo jong le hen til ha sa hi ti chu ka ga sei do nom do pu Benjamin na sei cho hi le me le te tam tha wang wa ese mu diu jong hello tio cho he su ke hen ai le ep i bol aba na hi gal bol chu gal bol ji a ese mu ding hi lo wa le ep i bol le i mu the du ham ti chu pu he jang nin sei pi o um
sei bang win e ho issue hi mundanga state demand ho to ki bang lo hin adang ho chun on certain ground a chu demand about it e ho hi purely a genocide or ethnic cleansing e ki bol hi ji ba chu hi chi ground pa chu hi chi issue pa chu ha ta hi national hian lang international is yong le issue chu leverage ball ngai hin achidinga chu avela chu repeat ka ball ke hin achidinga chu tuna hi KZC in referendum ti chu it's most welcoming ki pa me achital hana chu KZC in jong referendum ball ding chu koi pin hin hi chi movement hi ai lam kai deu ha chipa jong chu ki su chen hen lang achu ti le KZC in people's movement ki chi sanin ai lam kai hon aji chu tu ta di dinga chu sei bang ma chu PR umeta chu a PR chia chu democratic movement pa chu strongly a evolve the na dewa chu civil society organization chun ai lam kai wa movement on chu momentum nei ta khat na hi ai pui lo wa hi le e ho chu na di lo chu ipija chu central government chu mai hlei ho again kho jem ham number one population chu hinan ti ani na chu mai hlei hon mi pi ki phina bol te ngole ichi pa khu momentum nei ta bol chu achi ya chu chu central government in again kho chu achi to manga chi ho chu mi pi movement pa hi strong ta in do the lang democratically a movement pa hi tan bol the le han achi dinga chu ka sei chu a ilam kai diu pa hi akit ilam kai ho chun to gon hi chi sa na hi asiam ngai chu hi chi to gon chu koi chu hoi lai pang ding ham koi chu pi bol ding ham koi chu ni pi sei ding ham ti pa chu hong ki chi ngai chu achia chu eso group ho chu pi pang ding ham MLA ho chu ipiti pan la ding ham chu ta ting le khang dong hon hoi lai chu ipiti pan la ding ham issue chu zo ka sei banga chu even international kisana chu issue hi ginga hi ta ja chu e chi pa chu iti leverage bol ding ham adi chu government pressure pi thei chu to hi government pressure pi thei ni bo chu it's ni chu pyam tla khat na hi public pressure through democratic form of agitation public pressure chun government hi a pressure thei chu public pressure khat ani na chu ibol thei kit diu chu international community and pressure api thei chu hi ten ni chu ahung chi to ni le tu nya hi ithil thu mu hi ai thei lo thil hi lo chu aji chu what we demand is purely under the Indian Constitution 239A a chu hi demand hi ibol va hi le that's within the ambit of the Indian Constitution chu achutia le chun tuna again ka say chu even national media ka say chu if you are saying union territory for the cookies is not possible then tell me you are disowning the Constitution of India gati chu first tell me you disown the Constitution of India ita chu challenge ke bol chu aja constitution chu disown ka bol na tia le first in chu say lan chu ta ting le territorial union territory na thu mi possible point ju nei shape in gati chu achiding a chu athu pi chu how do we leverage our issues both national and international achiding a chu ilam kai du pa chu kichi ma support pot hen chu ta ting le chun aban ban chu hungum thei nan ti ka ti chu ta ting le chi thua he kangpok pi langa ko tu ho na sata in pa cha na ka pi in aji chu tu chung free movement chu kangpok pi lang hon tin le han an ting hi 11 issue hi imalawo hi ta chu chu chan pu lang hon nup ta ni mo nup ta nu mo kangpok pi lang hon tin le ha ka tin wa free movement chu a hi thei poi free movement na dingin ka issue hi solution masahen iti solution chu ting le free movement chu lo thei lo sa hi iti solution masangin free movement chu thei pon te tia nupi tamta minu tamta ki sukha khangdong tamta ki sukha hin kho khat jong ipi ucho iti hin kho khat ipi pau hin I movement hin na sata asu hat be cho acha chu salute to lalgo
chin aman hin kho pi hi na sata hi chi movement hi asu hat be cho achia chu kang po pilang ho na sata a ke ho le ke ho pa chat na ka ki pi we atam ta na sei hi chu chan pulang hon hi chi gal hi ong ki pat na chu chan pul na hi win ipija chu tu na hi chi movement hi he phalo ta bang hin ko na monom ti hi ke ho question ni cho achia chu chu chan pul lang wa tha ben hong ki tha pat kin win lang public movement hen lang democratic movement hi jong le avela KZC ti la no headquarters lang cho kinin achu ta na nei pui zo lo di wala kang po pilang hong chon no to KZC office hong chu yon patan lit na be tong achia chu hichi po na pa he in nei jing kyo ngain hichi po na pa chu Lamkai kichi ta nei puma ikal so no ngai ti chu ka sei do no cái bảo mày bùa rằng